ازولك في الاوان وكل سيبورتي لا جيسكا كابون يتابع لايف كي غاسني نسولف فلاك دونك كان دينا على راسهم بالمويا كي ديلان ذاك دي مونريال عرف نتيك جدا سي بور سوتونيغ لا ديريكسيون شريف ملال لكن ملان باسكو اما كاين نكسن ما نكسنا لان خاطر اخرين ناغ خدان لا جيسكا ناغ خدان اذا من نسن اكسنتن باسكو كسن شريف ملال باسكو شريف ملال يرد جيسكا غير قبيليث شريف ملال يرد معطوب قول لي مايو لا جيسكا شريف ملال يرد ثيفيناغ قبايليث المايو لا جيسكا دونك مثلا شريف ملال كسنت عليه جا البوانش تاكي ثورا ويكا كاكي دبوين هذا رومبلاسي شريف ملال يمكن un message كان راه دينيغ اللي سيبورتير لا جيسكا كلا بوان دمالان اسنينيغ ورواثه سوتينيم لا ديريكسيون كي رومبلاسين لا ديريكسيون شيف ملال ويكي روحوا ندات جيسكا لانزيك اون 2010 لانزيك جيسكا جن جيسكا مستو مشوار دونك يروح دمس شريف ملال يروح دمس فاميلت مس لاصول مس الفور ناسيونال مس قبايليت يروح يطفل جيسكا كرب بوغور ساعه يقبليت كرب بوغور ساعه لا جيسكا يقبليت دونك شريف ملال يراد لا جيسكا يقبايليت فكان ديني غايف مثلا نكوني ثورا الى كان سوتوني لا ديريكسيون اكتويل ويكا كدير روحن تفنا جيسكا ودروحنا راه سنيانسن روح الصحراء ميث ايثني دي بوين ذا فوا مهرسان اتزايرين ايثني دي بوين دونك ثالمير ثنول ازوف لون ازوف لكونت قباليين ادي تورينا كثوره تلفزيون تي كي 5 هذه نغثال ميرث الاميكال جياسكا ذاك كتمورت كندا كي اون اورغانيزي اغراواكين ان كون راسومبرمون ني قباليين ني مفارجين ناوي ذاك حمينا كثر بات لا جياسكا السنوسد هذا نهضر كتزوره بور بورتي نوتر سوتيان لا ديريكسيون لا جياسكا انكايلا فوق عروس ماش شريف ملال عزيز خيال مولود عيبود ذوي ذاك النظام السنة تصقم ذنا هذه هضرن كان دارين سن وفانا كون دارون كثمورث تقبيليث وانا دارون كثر بعث لا جياسكا دي فاسون بارتيكولير ماذا كي اون طونك ان الماذ اقبيلي افراني هذاك يثمورث كندا مازم راه تخمم بتيت اناليز بارابور سنة راه يضرون كذا ودنا يوث تغاوسا البروبليم يعدى ياكين ودافخ وغور يعدى كين يدافخ اتصقم ذانون ادي تمسلاين قرناك جياسكا ضبالون جياسكا الدافخ جياسكا السبور هيا يتمثل تلقى كي الهضور امذاني ودا هضرنا كا كاسني نغتي كركاس جياسكا ماشي الدافخ كان جياسكا ماشي السبور كان جياسكا ماشي روح كانت تصور راه داود ليتيت جياسكا ذا مزروي جياسكا تينكيت جياسكا سي ليدونتيتي دونك هسا ما بغانا دارزن جياسكا ماشي جياسكا بغانا دارزن ما بغانا دارزن ملال ماشي ملال اللي بغانا دارزن بغانا دارزن ثين كيث تقبايليث ولا ما كنت داون كتمور تقبايليث ولا تفوك تايوف لا بانديمي تبدا تايوف تنتمس ولا تفوك تايوف تنتمس تبدا تايوف نظن يغيفنا كتيوف النظن رفدنا قبايليين قالوا قبايلي رفدت تلي تشوف نيست كابيل مقارنه جالسه الشوين ميليتون كريت بور لانديبوندونس دو لا كابيليا ناخذ اللي ذا النظن نيثني غادا فوا جايرين مهرسان وريخدم انا مجيرد جارو قبايليك سنا على ثيمون تمور القبايليث نغاف قبايليك سنا على ثيمانيث نغاف قبايليك سنا على فلارجير بلوريال يتولي كذا قبايلي اكي يعفس كيردا وضارس تيك مقارنه مهرسه دونك هسا مارزان جياسكا باش دارزن تمور تقبايليث باسكو ذاين ثويام شوف انا غادي كير الهضور تيكركاس قارنا سوقنا كي كتسوتوني الملال وكين يا ريشان اشكون ميس نصدق ميس نفقايث ادياس ميس نثوارتي لان قسطيف ادياس ميس بقفون فقايث ادياس ميس مشدال ما يكتب فيرت انشوف يصير تفضل بعد الجياسكا اشو كان يقادر يدار كاز ذا قبايلي يا ريشان بصح يود كمور تقباليت الميس نصدق توريجين سنان ذا حماينك والبا نصدق من يكون ما نوجي غامذانا كي اشكون زاد انا وكلان ديريار لوي لي جون كي تيان نيفيسيال لي جون كي جير لي جون كي ديريج جاما تولدوا ذمون سنان المريم انا ديريار اللي يردو تيزي وجدو تمدينت سنيت مره الفال سوماتر كاين لا ريجيوناليزم ديال قباليين نكدينير تمور تقباليت ديوث وياش لا بتيت وياش لا كروند نفكايث تو فيرس نتيزي وزو نثوارتي ذا نبورش ذا قبالي تا كي تمنزوث ثاني شد نهار غورس قارناك امي ملال تايسي دورار دونك قبالينا كدي كان سوتوني ملال الشهر نصحاب مدينه تيزي وزو كل يوم كتمور تقباليت ونسعى على مدينه نعميس بودرار تلي تيزي وزو نا كودرار قاشو تفرحونا تقيم الضق قبالي ولا شمير ديالنا هذا شو كان
ذاخي انت مدين تيجي وزو تزرامو كذا الوان يكتخلصن سميتينا في الرقمات ما يرقم يون ثاني ساميتينا في اللاس ما يرقم مارفاين يصار 400 في اللاس ثويا موك هان بوين رباين ثورة اي قباليين لا يوث سي لونيون دو تو لي كابيل. GSK, il faut dire la vérité, il y a un putsch. À خاطر GSK, ce n'est pas seulement un club de football, Zaram Rabeli, c'est aussi un club identitaire qui incarne un certain nombre de valeurs, Nishouden, Ifqbaylit, Ishouden, Ifmazra, Soumata. Je pense qu'à Daboul Zayer, il faut s'attaquer justement à un cadre qui peut rassembler le Qbaïl Merdi Mazir de Soumata. Il s'est attaqué à l'un des symboles qui pourrait traduire, à mon avis, une vision Nilan Mkhalaf Mourlin Noudaboul Zayer sur l'idéologie arabo-islamiste. À خاطر ما يديش ميون la dimension amazir dans cette équation de l'idéologie du pouvoir qui a tranché en faveur de l'arabo-islamisme, GSK, pour eux, représente un intrus et un danger à leur fascisme et à leur idéologie totalitaire. Vu ce qui se passe actuellement, comme guerre contre tout militant qui véhicule une vision opposée à la leur, à Khatar Frenat depuis 62, même avant, depuis l'assassinat de Abban et d'autres, et frère Toudoboul Zayer, إلي الواحد البطل غير واحد إلي وإذا كاين لا الفالسيفيكاتور دو ليستوار باسكو GSK moi personnellement inquiète de lire c'est un club identitaire et non pas un registre de commerce وإذا كني نلا نساند الرمادين alors que ils ont échoué depuis 2010, depuis l'installation, on peut dire, de la pseudo-professionnalisation. Annie noir sur blanc sera un terrain de 2 milliards, surévalué jusqu'à 70 milliards, et auquel le CSA a délit majoritaire, et il bloque à tout investisseur de venir. Il faudrait qu'il refuse de venir, etc. Parce qu'il n'y a aucun investisseur sérieux qui va le club GSK dans cette atmosphère-là. Tout est fait pour que le pouvoir va, on peut dire, manipuler ces questions-là. Et j'en suis convaincu. La vision, là, rien du tout. Peut-être, هذا بولزير دينا عاون يوكل يداوي une entreprise nationale يوكل اد سبدل il a imposé des dirigeants de Branoun alors que GSK n'est plus un club comme les autres il fait partie des 7 on peut dire clubs à l'échelle du monde mais qui sont imposés qui se sont considérés comme étant des clubs identitaires. GSK fait partie des 7 clubs identitaires Z Barcelone, Z Bilbao, etc., etc. Donc il représentait une identité bien définie par rapport à une région, par rapport à une culture, par rapport à une vision du monde. Donc Adaboul Zayer, Dwinilen, il brasse toutes ces valeurs-là, il imdanen, marra, dans l'idéologie, sur le totalitarisme, sur l'exclusion de l'autre, sur l'idéologie arabo-islamiste et nous aurons à travers leur arabisation de l'école, l'arabisation de l'environnement et une société qui a handicapé sur tous les plans. Il y a une école qui ne développe pas l'esprit critique, une école qui forme, je pourrais dire, des analphabètes sur tous les plans.
تبيدي زرت وين تبين دورا لا تيت جيسكا زعما دا قبايلي ولي سنتا قبايلي سي امبورطون سور ان بلون سيمبوليك سي لا بروميير فوا ادت فيون جيسكا ولي سنتا قبايلي سي با نورمال ça traduit quelque chose. Donc je pense que Toulin Kina GSK Izmatili c'est un club de ses supporters. Atili Ameli club Nisran des clubs Nisran des supporters. GSK c'est un club de supporters, ils n'ont pas d'individus ni de commerce. Je pense pour sauver le club, ils aient une véritable mobilisation. Ils voient que les supporters de GSK, ils seraient le club de Taïdili, l'actionnaire majoritaire. Ils n'ont pas de CSA, nous disons la Doro, la vision, et en même temps, l'un parmi eux, des gens qui étaient d'ex-partis fascistes. Donc je ne pense pas, mais la GSK pourrait être, on peut dire, en concordance avec ce genre de personnes qui n'ont rien à voir avec la GSK. Oui, c'est des putschistes, c'est des mercenaires, leur mission, c'est de casser tout ce qui est comme valeur. Donc, Malan Raza, c'est symbolique. Malan Raza, on peut dire ce qui incarne, je pourrais dire, la vision du monde de Mezra. Et d'ailleurs, GSK, ce n'est plus un club de Tqabayli. Il dépasse tout ça. Il a une dimension, je pourrais dire, un peu plus loin. Donc, c'est pour ça que justement, on va trahir l'équipe dirigeante. الملاد عيبوت عبد السلام اكسيتيرا الى قد نخدم كلش كومون يفون ايت ريابيليتي. مرحبا سونا كليا ناس لمانون نازل فاون بيانفوني في تشورم ثيت فرند اثارين تجمات اثارين لا سوليداريتي c'est pas un vain mot, c'est une valeur kabyle. La solidarité الكل ما راه يلزمنيش ديالو في القبائل ما غاديش نموت في الجزائر سمثا ما راه فيه لا سوليداريتي في الزمره تقابل العجب في الزمره تقابل الباطل في الزمره تقابل المحال ما راه فيه يسيروا كزا ما راه فيه سجمات ما راه فيه سجمات في الصداع ازطان يوميا اكسعان les valeurs, les tqbayli, les valeurs, la démocratie, les valeurs tijmat, les valeurs de la fraternité et les valeurs sportives, car avant tout, le sport est une valeur de fraternité. الزمير أنا قابل كلش. العقل بالمعقول نتكفرون في الناس نتكفرون لي بروبلام. l'émotion ساعات ساكو لا شوي من هالعقل. Nous avons tous les mêmes aspirations. Nous avons tous subi cette humiliation. Vraiment GSK, le porte-étendard du football algérien et africain, c'est l'équipe la plus titrée en Algérie. C'est l'équipe qui a plusieurs fois été au toit de l'Afrique. Cette équipe qui est aussi et surtout un symbole de culture et d'identité kabyle et amazigh. La culture amazigh, la culture berbère, la culture kabyle, la culture algérienne, la culture africaine du Nord, c'est avant tout la culture de fraternité, de tolérance, d'intelligence. الدين ولادي مع بعض الدين في الاولين كسي السيف تموت في القبائل كسي السيف تموت في الجزائر اي بلاد يموت في القبائل oui je suis kabyle mais il est aussi symptomatique de tout ce qui se passe en Algérie il m'a vraiment l'un partout l'un des يموت في الجزائر l'un des يموت في القبائل mais يكون في القبائل on la ressent beaucoup plus on la ressent intensément et on ressent cette dictature, cette humiliation parce que le pouvoir algérien, il c'est des arabes musulmans. Ils connaissent des Nazirins, des Qbaliens, des Zairiens, ils sont les Tijmats, la Kabylie, la GSK, qui est le porte-étendard de cette Kabylie, représente
beaucoup plus que ces affaires d'ethnicisme. L'ethnicisme, c'est très dangereux. La démographie, il y a plus de Kabyles à l'extérieur de la Kabylie. Je parle des Kabyles qui ont immigré. Il y a plus de Kabyles ailleurs qu'en Kabylie. C'est très dangereux. C'est très dangereux les discours ethnicistes. L'aventure, le chaos ne servent personne. Ne servent ni les Kabyles en premier, ne servent ni l'Algérie, ne servent l'humanité. La Kabylie a beaucoup plus à exporter. La Kabylie, elle peut exporter l'humanisme de Mamri. Moulid Mamri, قرن الأول خمسة دينار في فيلتس سكون de la Suisse وتفجر الدرس. Faites attention, vigilance. Alors il a dit, il pousse au punissement, c'est ce qu'il veut. Il a qu'à lui faire le nord, là-dessus, il dit sur lui. Si c'est Bayan, Aliaoui, Arrache, Octulas, avec des menus, parce que le pouvoir algérien, c'est le pouvoir qui n'a pas la culture démocratique. C'est le pouvoir qui prend ses rênes par la junte militaire. La junte militaire algérienne, c'est l'organe militaire le plus militarisé de l'Afrique. Ils ont montré par le passé qu'ils peuvent aller jusqu'au bout. Avec ma femme, il a qu'un hadith. Ou une cour, et puis c'est le monde. Il laisse un argent mais on peut dire mieux. Ou une chose, ou une chose. Il va-t-il un d'idéaux à faire le cabel. D'accord? Il a كان يسحبوا بالفايلة النار، نسحبوا بالفرش النار، نسحبوا بالفجمات النار، نسحبوا بالفلوس النار. ما فرغات في الجزائر تموت القبائل قرغان، ما فرغات في القبائل تموت الجزائر قرغان. يبدأ كانت شغلة مهيرة من برا، أدي روح الأول، أدي أتيقظ، أتشعل، فندير ديك شي خميس. سلا فراترنتي إلى 5 كلمات أول زيدين لاشو إلى 5 القدرة ونبقى اليوم ونتساقوا اليوم يكونوا السواد سيثالا نمولد معلمين نيمانيست سيثالا نعبر رمضان سيثالا نولاس معطوب سيثالا الحسنى التحميد سيثالا سعيد سعدي سيثالا بالذاك يسوى لن أكلت أتمت في القبائل ثم في الجزائر شريف ملال لا تزايرين شريف ملال لا قبائليين شريف ملال لا مازيغ pourtant l'union dans l'exclusion والتنوير الثلاثي l'exclusion ولا قرا اديك الشمال اديك الشمسوت غير جرانا نهضر في شريف ملال نهضر في لاكاديمي نهضر في لا جونيور سبورتيف دو كابيني نهضر في الجيري اوسي إلى الأقل فيجيلونس ما تشوتيش عليه هذيس الجنانيس après c'est le chaos. Le chaos ne servira aucune cause. La haine, le chaos, la violence ne serviront aucune cause. أول مرة فلنبني كالزول في الأول تنميرت أكو وقاف دياران إثنوف كاع في ثغرات لاميكال كندا أصلا في سن سجرة واقي ستين تساس ستين تنتيروزا أشكو ما إلا ونفكي وراها فوذ تتربح في شريف ملال بالداعي بود أما كنا نخدم ما شمك يمكن يشبه نزمر غرف هيديا سندام ثم ولا على عشاقين يوت فيديوت
ندالي ذاكي ولاش انا ويتون السينارا تنغار ديون ورقاز يتسيبورتين فلاش ياسكا ذوين دي قارن اكا كين كوني ثورا اكا ما طواليض تنغار يشفنوا اغلي ناس ديم الطاون غفلاش ياسكا شكا ولاش يون دقنا الساعة يزمر فهي كافوس غفلاش ياسكا يمكن يزمرها هون تفكا فما جيتينو يكوي يشفان قريب تويتر في الاستاد البومي نوفمبر ويكا فيديو ضباين سلبيض اللي يفيزي الزو ذويذني يتكافل لي سيبورتور لاج ياسكا سلموس يوم تقسم بناك لي ثمانين ياسكا لي يسمع نيك اكو يدو كاليو انتو فيريت قريب يموت اسكو نيجي حيني فوايي ياكي الساعة حيديوني فبالن ارتيزيو الزو يوكن هذا كفن هران تلاوين داخل الاستاد البومي نوفمبر اسمي لا حماشي لا نشرى لي جورنو اكد لي تيليفزيون خدمت الشونطاج يا حماشي لا تشرى لي جورناليست بني فيك زنيزون فيك تساوين في جعان غفوارور لي جوور سي بور سا السا ذوي كافني يدي كريم كونتا شريف ملال السا ولد الزميرارة ثاني الديفي بورا نغنفك لا شونس في ياريشان لو كان ياريشان اكي يسجد مينوف يويد ان بروجي سبورتيف ياريشان يفنفن إلا كان في جياسكا ذوي كذاكي فيك صوفن يوكن استخر الحناشي السبيه نفني يدي والد اتصل زري ولا إلا شو دوغن وربعاكي تصراني لا شو اخاطر زران بالليل جياسكا از تكشم تفريم غرفة تتون بالليل جياسكا سالي كونتراك لي سبونسور والسنة تكشم اطاس قبريمان اون بلوس لن يفريمن لا كاف لن يفريمن لي ان تي في سي بور سا وكذا يروح عند جياسكا ودي وين راه خاطر التشلين زران بلي جياسكا هكا 15 يوم ما ولاش هاك شهر از تكشمن وجار 25 مليار سي بور سا تدوس انا جياسكا زران بلي بلا تدريب تربح ذاكي ماشي جياسكا غير يبغان هذا الاستاد ما يموت نفيزي الزو يبغان الا قد ظلم بالليل في الاستاد لا نطاس نتحونا في حولاني 9 جياسكا البورسونتاج اقضى دي جياس نتيزيو الزو اربعة كي فاش تاغي يبغان بغانا فاوين يتيحونا ايمان السن ماشي اللي تربح في لا جياسكا تزران بلي غالميد فيسا شريف ملال يديو غال السيرك لا جياسكا في القهوة السا وكذاكي ودو سيناريو كنا تخمن جياسكا وساندي وكن هذا عمران الجيوف نسل يظلني نولا في مارسي خمن يوث زعما تخاز زفيف يرغى المحل طوموبيلات بنات مياريشان فيش عليك وتعدي انت راه فلانا ماشي لي سيبورتور لا جياسكا غير تيخدمن ماشي هو اللي حملن جياسكا غير يخدمنا نشتاكي فغان اغلبنا في لي سونتيمون باللي تياريشان ذويذ يفغان لا ديريكسيون شريف ملال فيك خمنتخا الزافي تاكي ذا وزغينا ذي لي ونشتا